Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje mntana sekhaya awulike ivideo ebese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke ivideo esifakayo. Breaking news kwezemidlalo, iOrlando Pirates isimemezele ukuthi ke umdlali wayo oyi-center back uOlisanda engathi ke iOrlando Pirates isimkhululile mhlambe singambona ke esayinwa ke elinye lamaqembu kwi-Betway Premiership. Sokhumbula ukuthi Olisanda ube nesikhathi eside kwi-injury ayithola between iOrlando Pirates nePolokwane City. Engicabanga ukuthi ke iOrlando Pirates bengasayisebenzeli ukugcina umdlalo njenge-Olisanda bekungasalisebenzeli ibhakabhaka. So namhlanje iOrlando Pirates isimkhululile umfana. Akhona ke ama-club awasayinayo ama-reject, ama-club asayina ama-free agent. Mhlambe Olisanda leyo club leyo esingayibona imsayina since sisano 2 days ukuthi iwinde laba transfers livalwe. Iyona update ebengiphethe ke njengamanje. Like ivideo, subscribe kuyona ke i-channel. Bena nawe ngizohleze ke khona ngulethele ka ama transfer news kwi-Betway Premiership. Okwamanje ke ivideo yethu asibambela nisale kahle.